Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yaganije abagera kuri 700 bari mu ihuriro ry'urubyiruko rwa Kayonza ku ruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu n'imiterere y'umutekano mu karere. Iki kiganiro cyabereye mu karere ka Kayonza ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 17 Mata 2025. Iri huriro ry'iminsi ine rigamije kongera ubushobozi urubyiruko no gushishikariza kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu. Abitabiriye ihuriro barimo abanyamuryango b'inama y'igihugu y'urubyiruko, urubyiruko rw'abakorerabushake, abayobozi n'abanyeshuri ndetse n'urubyiruko rukomoka mu madini n'amatorero. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidance Rubingisa yasabye urubyiruko guharanira indangagaciro z'umuco nyarwanda no guhora rwitanga mu rugendo rugana ku iterambere ry'igihugu. Iri huriro kandi ryitabiriwe n'abarimo Brigadier General Pascal Muhizi uyobora Division ya 5 mu ngabo z'igihugu, umuyobozi w'akarere ka Kayonza Jean Bosco Nyemanzi n'abayobozi mu nzego z'umutekano. Kuri mikro Zingiro TV, Ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Ciao ciao, asante asanteni.